دوستو هەڤالێن هێژا براین برومەت خوشکên min خۆشەویست dema we xweş be. Mijara vê weşana hanê ku em biçekî behsa tevgera evdocî, tevgera xapoçî, tevgera apoçî, tevgera vir û derewa em biçekî behsa rewşa wan bikin ku medya wanî fermî an resmî niha berê xwe dide Kurdistana Başûr. Kurdistana Başûr xeterî heye. Civîn mivînê xwe jî dibêjin ser social media jî belav dikin medya wanî resmî û an neresmî. Van gotinên han dicûn û davêjin û di nav xelkê de. Erê çi ye ev metirsiyê hanê? Çi ye ev xeteriyê hanê? Ka gelo bi rastî PKK li ser Başûrê Kurdistanê hewqase dilşewat e, dilsoz e, dilsoz e, ditirse, naxwaze yanî rewşa aramî ku li Başûrê Kurdistanê heye biêşe, naxwaze ezmûneya Federasyona ku li wir heye têk biçe, biêşe gelo bi rastî PKK wilo ye? Dîrok dibêjin na, ne wilo ye. Yani berî çendekî yanî me behsa ew peymana 1983 ku di navbera PDK û PKK de li Şamê hatibû morkirin û di rojnameya wan serxwebûn û binxwebûn hatibû belavkirin me ew bendên wê yek bi yek 11 bend me eşkere kir û çawa PKK van bendên han bin pê kir. Ê ku dixwaze dikare veger yanî li wê vîdyoa hanê dikare veger û dikare binere yanî. Niha di nava destêmê de belgeyekî heye ku demê pêş de ez ê behsa wê bikim. Peymana ku Osman Öcalan ji aliyê PKK bi navê PKK bi navê Komîteya Navendiya PKK bi serkirdeya Kurdistana Iraqê de di 1992 mor kiriye. Ez ê ser wê jî biaxivim. Çawa PKK peymana 83 bin pê kir, her wiha peymana 1992 jî bin pê kir. Ti carî PKK di têkiliyên xwe bi serkirdeya Kurdistana Iraqê ne dost bû, dijmin bû. Ne dilsoz bû, dilxerab û dilpîs û bi kîn û dijberî li hemberî vê ezmûneya hanê rawestiye. Niha jî wilo ez tê digêjim yanî tengasiyên PKK. Dema ku PKK dikeve tengasiya dîrekt çîroka yekîtiya Netewî û yekîtiya Kurda û ev ê ku me rexne dikin ev ê ku me rexne dikin yekîtiya Kurda naxwazin. Mala min ê Şemê Biraza Ucan didibê qey PKK bavê yekîtiya gelê Kurd e û kesekî ji zerer û ziyan negihandî yekîtiya gelê Kurd ji bilî PKK. Dîrok wilo dibêje yanî. Destpêka PKK bi vî rengî bû. Dîrok heye. Yani ev kesên teşî meciyê ku di nava medya PKK de ku dîrok nexwendin, ne dîroka PKK xwendin ne dîroka Kurda xwendin, tiştek ji van meselê hanê nizanin. Nizanin PKK di salê 1978 çi anî serê malbat û eşîrê Kurda. Nizanin ku eşîra Jîrkî bi destê PKK bû qurocî. Ji bin zilm û zora PKK bû qurocî. Bi hezaran Kurdên ku rahiştin çekê dewleta Tirk ji bin serê PKK rahiştin bin ji bo ku PKK biparêzin rahiştin çekên dewleta Tirk û bûn qurocî. Evan meselê han nizanin, bîr nabin, tarîx nizanin yanî ne xwe nawestînin jî. Ciwanin sergermin wekî heval ciwana ku di bîroya propagandaya Aldar Xelîlê dişuxule û raporta û tişta ê nivîskî û ê vîdyo li dijî hoşeng çê dike û raportên wilo kenê min pê tê yanî. Baş e ev rêxistina hanê derbarê rewşa Kurdistana Başûr ji çi ditirse? Serokê Komara Iraqê ê nû
دیسا جی یەکێتی نیشتمانە دۆستێ خاپۆچیایە دۆستێ اطلاعاتێ ئیرانەیە و نێزیکی جەلال تالەبانی بوو یعنی بەرپرسێ بیرۆوە جەلال تالەبانی بوو کەسێکی استخباراتێ اطلاعاتە نێزیکی یعنی کەسێکی ji serokê berê bêtir di nava kar û barên tarî ê yekîtî niştiman de cih girtiye. Ev Nîzar Amîdî ê ku wî kirine serokê Komara Iraqê ê nû yê kesekî wilo ye dostê PKK'yê jî û PKK vê hatina Nîzar Amîdî ku bû serokê Komara Iraqê hemû hêzên şîe hemû hêzên heşda şeعبî dengê xwe dan wî ji ber çi dengê xwe dan wî ji bo bejnûbala wî ji bo çavî wî reş na ji ber ku îran xwest istixbaratê îranê xwest itîlaatê îranê xwest mîtê Tirka jî jê razî PKK jî jê razî itîlaatê îranê jî jê razî kesek li hemberî wî derkeve tune hemû hêzên şîe û Tirkman dengê xwe dan Nîzar Amîdî ne ji ber ku kesekî baş e ji ber ku kesekî tarî û biguman e ji ber vê hatina Nîzar Amîdî li ser serokatiya Komara Iraqê wekî serkeftinekî PKK ji xwe re nirxand baş PKK jî çi ditirse ev serok Komar ji dostê PKK wekî din belediya şaredariya Kerkûkê yekîtî niştiman dostê PKK ev Kerkûk teslîmî heşda wehşî kir teslîmî heşda şeعبî kir teslîmî îranê kir li gorî hez û xwesteka PKK bû niha şaredariya wê yekîtî niştiman da Tirkman da cebha Tirkmanî da Baxçelî da dostê Xapo ku cebha Tirkmanî direkt girêdayî MHP'yê girêdayî dewleta Kurd girêde nêzîkî Xapoyê Evdoyê başî PKK ji çi tirse rewşa Kurdistana Iraqê derrewtê û metirsî heye xeteriya mezin metirsiya mezin li ser Kurdistana Iraqê PKK'yê ne yekîtî niştimanî jî PKK bixweyî ji ber ku dîrok dibêje xencera ku ji pişt tim di salên ez çi bêjim heta di not û di duajî de heta di not û di duajî de Kurdistana federe çêbû di not û di dua de parlamento çêbû PKK digot ez ê hikûmeta behdînan û botan çê bikim û ez ê nizam çi bikim û çir û vir û derewa û reklam û propagandeya li dijî Kurdistanê çêkir partî çêkir ew Mihemed Emîn Pencewînî û ev kesê ku niha heta roja îro apoçî mane bermayên partiya Pak Partiya Azadiya Kurdistanê ku xapoçî û xapo wê çaxê di 1991 de çêkirin li dijî rêxistin û tevgerên Kurda wê çaxê li Kurdistana Iraqê ti carî bi çavê welatparêzî bi çavê destkeftekî Kurdistanî bi çavê destkeftekî netewî PKK li Kurdistana Iraqê neneriye tim şer kiriye tim êrîş kiriye tim dijatî kiriye di 1995 de îkincî 15 Ağustos pazdê tebaxa duwemîn şerê PKK li dijî herêma Kurdistana Iraqê çêbû ev Mazlûm Ebdî di nav de bû serkirdeyekî payebilindî eskerî di nava wî şerêhan de bû û di wî şerêhanê de birîndar bû ev Mazlûm Ebdî ji ber çi gerek lêborîna xwe bixwaze ji ber ku bi sedan pêşmergeyên herêma Kurdistanê li ser destê Mazlûm Ebdî hatin şehîd kirin jiyana xwe ji dest dan wê çaxê û Mazlûm Ebdî birîndar bû û me berê behsa vê mesela hanê kirî niha PKK yanî ji çi tirse demekî li gorî ku ez nas dikim ez PKK baş nas dikim ez PKK baş nas dikim ez PKK baş fehm dikim ev gevxwarin in ev tehdîdin ya
هەرێما کوردستانە عێراقی وەکی پێکێکی بمەشە یانجی وێ تێک ببن پێکێکێشی ڕەوشێن لاواز و زەعیف و خەراب و پیس خۆداوێژی چێ خۆداوێژە یەکیتیانەتەوی و تەفگەرانەتەوی و کۆنگرانەتەوی و کارێ وان تەڤ ji serî heya binî li dijî netewaya Kurd e. Paradigmeya wanî niha a xapo a evdo çi ya li dijî netewa gelê Kurd e. Li dijî nasnama gelê Kurd entegrebûyînê bi dewleta Tirk re entegrebûyînê bi dewleta Sûrî û Îranê û Iraqê dixwazin. Cemîl Bayik daxuyaniya wî ya dawî dibêje stratîjiya ku Kurdistan bibe serbixwe bibe dewlet û çar perçeyên Kurdistanê tiştekî şeş bû û em ê li dijî derkevin. Ey bibin qurociyên dewleta Tirk li dijî herêmekî Kurdistana yanî dewletekî serbixweyê Kurdistanê li kî derê bi li PKK qerara xwestendiye yekbûna yekpareya erdên dewleta Tirk serweriya dewleta Tirk serweriya dewleta Îranê serweriya dewleta Iraqê û coğrafiya dewleta Iraqê û a Sûriyê PKK ji xwe re dibîne peywer û erk û delamet ku wê biparêz û sos dide ew ê biparêz li dijî kîjan kesayetiyên Kurda niha kesên ku wilo rexne li PKK dikin û PKK teezî dikin medya PKK çi dibêjin ku evana neteweperestin û neteweperestên teng mala min ê Şemê bira zewca neteweperweriya PKK a fireh heya dereca ku entegrebûyînê û xizmeta dewleta Tirk bike. Na li dijî me hemleyekî kampanyekî heye di medya PKK de sosyal medya dere û li yanî maqaleyên ser ChatGPT wilo dinivisînin ku yekî gotiye wela ez hoşeng nas dikim dema hoşeng li Stenbolê bû digot wela ez yekî istixbaratê Tirka hatiye alîkarî ji min xwestiye û ez ê bi wan re bixebitim. Yani ez çi bêjim yanî ez çawa bersiva vê sextekariya hanê ez bidim ne hewceyê ez bersiv jî bidim yanî ez li Stenbolê bûm dema ez li Stenbolê bûm parêzerê Apo jî min dîdîtin herin hîna saxin nemirîne rojnamevanê wan jî hebûn û ez li Stenbolê di wê rewşa xwe ya zehmet de min xizmet ji wan re dikir mineta me li ser wan dema ez li Stenbolê bûm mineta belê dema ez li Şamê bûm mineta me li ser wan bû dema ez li Dirbêsiyê bûm mineta me li ser wan dema ez li Stenbolê bûm mineta me li ser wan ez hatim vê derê jî dîsa mineta me li ser tevgera Xapoçî tiştek wan li cemê tin neyê tiştekî wan li cemê tin neyê eva berpirsê wan hazirin Abdüselam û ev çend qurşên ku alîkariya min kirin hemû li wan vegerandin ji bo ku mesele zelal bi û ez vê dişim lê niha li dijî me vîdyoha dertînin derew merewa dikin nikarin bêjin ku PKK perê yanî hoşeng perê PKK xwariye tevlî ku ez nas dikim li vir berpirsê wan berpirsin perê PKK çi xweyse xwarin û heta niha mesûlin berpirsin ez zanim meselên bêexlaqî jî kirine di nava PKK de berpirsê ê ku heta niha di nava PKK de ê ku ji PKK qut bûye çi kirin û çi nekirin li vir li Ewropa ez nas dikim û li Çiyê jî ez nas dikim û li Libnanê û li Şamê jî ez nas dikim me hinek jê behs kiriye lê ne hewce nake behsa hemû tişta bikim ez wan çîrokê hene hemû dizanim ez zanim ew aldar û ew keçik meçikê li derdora aldar kîn û çin û çi dikin û yanî bi kî razan û çawa kirine hemû tişt li cem e eşkereyî ne lazim e yanî ji min re ne ew derdekî muhim e kî bi kî re razê kî bi kî re çi kiriye kî xistî kîjan quncikî çi anî serê hevdû lê ev sextekariya hanê ev
بێباویە هانێ ئەف دەرێوێن هانە ji bo ku hûn hoşeng ji bo ku xwe biparêzin yanî pêwîstiya we bi çi heyî pêwîstiya we bi hinek dere û mere û sextekariyê vala kesî bawer nake kutleya wan bawer nake çend kes mesên reben hene yanî hûn vê sethî ne û ne xwenda û ne têgîştî û dixwazin wilo xwe razî bikin ji ber ku nikarin bersiva rexneyê hoşeng bidin nikarin ji ber ku rexneyên ku hoşeng dike hemû bi belge ne û bi bingehin nikarin debere eger aldar zilam bibere were rûberûyî me eşkere û vekirî û zindî bere were muwaceha me bike li hemberî me ne aldar kî aldar ne ber tiştekî berpirsê bere Cemîl Bayîk were bere Murat Kara îlan were bere xapoyê wan were ez hazirim wekî hoşeng wekî nivîskar wekî rojnamevan wekî lêkolîner li hemberî xapo tiştê ku eleqeya wê bi dîroka Kurda bi siyaseta Kurda bi rewşa Kurda ez hazirim li hemberî wî wekî munazere wekî bisekinim ez hazirim ez bêtirs yanî ev kes mesê din ne yanî ji rêzên zûhat û muhat û aldar û maldar vana ji rêzên vana ne wê sewiyê ne yanî ku karibin xwelber me bi ragirin na berpirsê wanî paye bilind bere werin kakiyê ez hazirim ti carî ji nîqaşê min xwe nedayî alî ti carî ji nîqaş û rexne û danûstandinê min xwe nedayî aliyekî ev niha di demên pêş de rojên pêş de jî wê ev çîrokên bi derewa û nizanim çi emû Emer Osê apî wî Emer Osê kuro hey xwelî ser hey serserî serokê te yê newnewî 19 sala di himbêza rejîma behs dima koleyê rejîma behs û her muzekeratê Ebdilhelîm Xedam bixwîn bê çil ser serokê te dibêje di bîroya Ednan Bedirhesen di giriyayê xwe avêtî destê Ebdilhelîm Xedam ku maç bike her pirtûkê xelkê bixwîn ji bo serokê xwe tewtewî nas bike çawa ku li pêşiya gelê Kurd di mehkemê de lêborîna xwe ji dayîkên eskerên Tirka xwest û eskerên Tirka kir şehîd û dayîkên şehîdên Kurda û şervanên Kurda ji bîr kir ma ev ne heqaret e li hemberî gelê Kurd ev ne îhaneyê ev ne pîskirin e ev ne biçûkkirin e ev ne xiyanet e ev navê wê çi ev tektîk e heval tektîk e tu eskerê Tirka tu bikî şehîd û tu şehîdê xwe ji bîr bikî û tu şervanê xwe û hevalê xwe ji bîr bikî ev tektîk e heval xwelî ser tê behsa dibê hoşeng wala emîlê dewleta Tirkî serokê wan ev 26 sal 27 sal xizmeta dewleta Tirk dike ji dema hatî girtin xizmeta dewleta Tirk dike xapo evdo xizmeta Hecî Zebeş Şêx Silo û navî bikin çi bikin xirpo xizmeta dewleta Tirk di himbêza dewleta Tirk de ew dewleta Tirk ew mîtê bi hevdor didûn disînin wê herin bêjbû na hoşeng hevalê mîtê kuro hey xwelî ser ez hevalê mîtê bema min ê serokê te biparasta min ê paratīgmeya te paraguya serokê te min ê biparasta hey te xweliya xapo li serê xwe kiro heval ciwana ez bizewiciya me niha zarokê biqasî te bûnê ji ber xwe fedî nake tu tiştê tafe hûlo li ser bite dertîne tu û bîroya propagandaya a te kudreya Aldar Xelîl de tê dizê qenînê Gaza û teşqelçî û dizê mirîşka û yanî dema digund dibû mana xelkên eşîra Badîna merivê Aldar mana ji mir tiştê wî dişînin çîrokî wî dişînin ê wî û ê bavî wî û ê koka wî di nava eşîra Badîna de tiştê ku welî do kirî qebhetê welî do kirî ji dema ku zarok bû heta berî ku tevlî PKK bibe
اف مسئله هانه رحمتی جوان ابراهیم 2011 2012 دماکو دست دانین سر هنک بیروین استخبارات السوري راپورتين لسر بلغين لسر وليدو لسر آلدار خلي كاتب بندستي آلدار كاتب بندستي جوان ابراهيم جبر في هات وندا كرن هات تصفية كرن جبر كتشيروكي وي اشكريك حوال آلدار خليل إجا نها بيرو آوان إيريشي مدك ودمي بيشونه ببينن يعني هناوي إيريش بردوامه درنوتن نا أو بنيشتي هاني يعني وي بجون وعامي آبيوي كروشا بيوي هي خلي سرشا بيوي شعم عمر أوسي مستشاري آبو بآبو رچو مروان زركي وعمر أوسي دما آبو دنهي مع أكتوبر ده جشامي دركت أفهردو بويرة بون جميل بايك فيت زانه مراد كرا إلان فيت زانه قيادة بكيكي آبايا بلنج فيت آلدارو جي بيت زانه شي عمه عمر أوسي حتى روجا إيرو تيكريه بارتياتا وصالح مسلمي تأير رحمتي زحمتي إيه قبحتي حتى بري بمر تيكريه وي بعمر أوسي رقطنا بون تيكريه بارتياتا بعمر أوسي قطنا بون تشي تجمر دروتيت بيه وعمه العميل البعثي السابق وانا سروكيتا جسري حياة بني عميلة بعث بو عميلة ميتي بو عميلة اطلاعات بو عميلة صدام حسين افكشي ايش خوار لمديا وان بنارم بيتشد بيج اف في زغورتي هانجي اي رونا اي تي في لكيفا ويناي ام دمام رخنا دكن سروكي كردا ام رخنا دكن قلتنين نزانم امشد بيج خور لي تماشا بكنم بيشرو فگرن رایدارن کردان کومک دردکبه ایریشی ریوبر و رایدارن کردان لسر مدیا دیجیتال مدیا جواکی به تایبت ام گلک گوتا گوتان گلک گوتنان دخوینن کوبراستی جی مروفان دیشین دبیجن کو ام کردن و وان ایریشان و گوتنن نل ری جبور ریوبر و رایدارن کردان دردخینن کرد لی گرک ام بزانه اف کون کینه کی براستی جی سرکشیا وی که دکه حطانی کو ابرو رشی دنابا کردان ده بلاد دوری دافازن گله کردن پارچابون زیده تر دکن رو رشی زیده تر دکن نفرت و کینه دنابا هبدو ده بلاد دکن تشتا ایرو پیدوی پی هیا کو ام دوری وان گوتنان کبن دوری به راگشیه بکبن ام تنه بانگا یکیتیه بکن کنگره که نتویا کردان بلز چه ببه جوکو هبون و ناسانه کردان دروجلا کومک در تروچد بيج جروبك هنكس هنا إيريشي سركردين كردا دكن سركردين كردا بشوك دكن وقالوا قلتا وتشتا وقوتنا سروان دبيجن وقف قالي ملديشين كرو آخش دردي نزانا آخش دردي كرا چشي دبيج دبي أفاناش شقر دبيجن كو كردن لی بگوتنین جه دروای ری بیریزی درباره سرکرده یا کردات کنی از یک جه میچه چطه بیریزی که دربای خاپو گوتیه از دویم خاپو گلی کرد خاپاندیه جه خاپاندنی ها گوتنا خاپوش خاپاندنی هاتیه لدیرو که خاپو وگرن تشته خاپو دو گوت تشته نه خاپو دو که لدجی هیون ها يعني ناوي بشي ناوي برحتي هري خوش از بيجم خاب ويعني كي لدو فاناي دبرسه طرو دبرسه دبي ام ناس بكن لي ام لوان قهدار نكن خابو التالي امرالي لما قهدار دكافاز وهوالي تيل فيدري هركو اف فيديو جي رابورت اكي بنفسين جبر برسن بكي اي ب اوروبا و برپرسن پکیکی ای قندیل جیدش که هوشنگ چگود که سلیم چروکا یا چگود کسی این کور رخنل پکیکی دیکن چید بیجن تترسن به امپراتوریا خویا اعلامی به کانالی خو به زگورت مگورتی خو به جوانا به آمد دجله به
اکرام بالکانی بوانا همو هر ویدیو کی هوشنگ داد کبه و شانه کی هوشنگ داد کبه همو تماشا دکن لیدنرن و تنگ دبن و دبینن کلو دست وان گریدای نکارن شک بکن وکی بری وکی سالن حشتی سالن نوتی کو ایریشی خلکی دکرن تصفیه دکرن کشتن و ترور دکرن نکارن نها مثلا هنگلی ترور معنوی تصفیه کرنا سیاسی و معنوی کار بینن و کار پککی اف کی نوی کد خوازن کردا بری هفدن کردا دما ام رخنا لپککی دکن پککی پارتیه کی کردا نه همو گلی کرد دما ام رخنا لآپو دکن ما برپرسکی يعني سياسة مداركي كرداد بناف كابانادا دك كاباناد يعني نحمو سياسة مداري كلن ونشما لي مسألة هاني باروفاجي ديكن كو كي رخنال بكيكي ديك دجاتيا خيرا قالي كرد ناخواز كي رخنال آبو بك خيرا قالي كرد ناخواز گرك چد بيجد گرك ام دوري فان كسي هان بكفن وام بانگا يكيتيانة توي كوچ يكيتيانة توي هاي خولي سر هاي خولي سر تبقاسي لاي متي هاي خولي سر چه بانگا يكيتي هاي بكيكتي كيف نجيويتي كيف صولكي يعني جقون طنجي بحصا يكيتيانة توي ديكن يكيتيانة توي وجاوي زينب مراد بشغله وجير كاركي ببينن واحمد قرتوز واحمد قرقز واحمد نزانم چه وزي كريري خاضع شوي دركبه وبيج تجريده مطلق ويكيتيانة توي وشروفري دروا ويورند بحصا يكيتيانة توي بالدروا فالا جبو خاپاندني نها مديا پککی ودگره آخافتنين آپو هنا الدمال لشامي بو وكردستان ومردستان وتشتيكو سرخبون ومرخبون تشتي بري اري نها آپوي وين نوية آپوي ود بيجي انتقربوين هرن تبلي دولتا تركي بفن تبلي دولتا سوري تبلي دولتا ايراني ونشما تشتيوي اي كفنه پرست اي نتوه پروري دناف دي كواناده اي شورشگري اي كو پرچبونه دخواست ونشما حوجه دبينن تشتيوي كفن خلاص ما بيجن پککيا نو پاراديگمايا نو لدجي سرخبونيه ونشما حوجه دبينن كو آپو دما دكر قيروير وبحصا سرخبونه دكر وشري حمو حركتين كردا دكر ونشما فتقرن ارشيفا آپو كيفن اجور نهان نما لازمه او سختکاری که دگوت قانونا گوها وگر القانونا گوها جی پککی ناخوازه وگر وکی بری سرخبون و آزادی بخوازه دولتا کردی بخوازه جی سرخبون و آزادی برومتر تشتکنین ناخوازه وگر وکی بری لید خوازه پککی وگر ترورا بری و به پارادیگما یانو انتگره ببن و تروریستی بری بن شخور ويعني في كرتيا هاني وديتي اذهي لنافا تفقرا خابو تشيده نكو از آپو بچوك دكم مبريجي بحث كري بدفي آپو شخور بوهدار بكن ازبه علم سروكي وي نونوي نتوي نووي برسفا في زيقورتي هان بده اوه كد روناهي د شغله ولو بحثا يكيتيا انا تويدك و اف جروب هان كينه ولو جهنا دروان جه بت سروكي خو بنر سروكي تا لسر خو تشد بيج فرمو انت بلامنا تيري كامن ديت از دعوالي خارج شولتم بانكر جو اوش كرتا بينا مستركت بزاروکی دشمن ره کرتا به ناموس ترکت بزاروکی دشمن ره کرتا به ناموس ترکت بزاروکی دشمن ره کرتا به ناموس ترکت دعایلا که دجه جهاب حسکرم تنه دعایلا مده جواهی جهاب حسکرم پر تنه بابی من دشمن دایکامو دایکامن دشمن بابی مو و از بخواجی بر بو
وزم خاجي بربو دا خافتنا پرچه اول ده بره يعني دنگي آپو ببره بلاف كريه وهي يعني ده نوتو پنجا ده نوتو ششا ده لسر ما تيوي ويد بيجه آده دوا آپو بحثا مالباتا خودك بحثا باوي خودك و بحثا ديا خودك ده جاتيا ده نابرا وانده و اوجي بفيرنگي همو کس لدجي هبو و دبي اوجي آپو لسر خود بيجه شروعه لسر دیو باوی خو مالباتا خودک و خوشی دخناوه دبیجه از اف آپوی لسر کانالا پککی بحثا خودک یکی دهندره مالباتا کی ولوده بی اصل و فصل فقیر ربان خزان بی ریزی دنابرا جنو مردن بی ریزی دنابرا براو براده بی ریزی دنابرا لاو باو ده کو آپو دزیا باوی خوکری آپو لبرای خوکری اف دیروکا پککی اف جدنگ آپو ولو گوتی سرخوا ناز ده بیجم اوی سختکاری هانی جیوی ورجمر در کف بیجو بیریزی لدجی سرکرده کردا دکن اف کینه بیریزی کروحی خولی سر تخاپو خوشک دکه و توی ترمپه دکه و توی دنه بخینه و توی مزن دکه و توی دخملینه لي آپو نولوي آپو نوكيكو تتفكره آپو وكيكو شتيكو نهاتا بدنگي بهيس چسر خود بيجوز چرسر مالباتا قو ديا قو باغي خود بيج نازم تحساب دخوازر حساب جا آپو بخواز فرمو پێویست نابینن هەر کەسێکی زماندریژی کری نە تو کەداخوا هەیی نە تو خزمەتی خوا هەیی 24 ساعتê xwe bile nikone ji bo têkoşîna gelê Kurd bide. Yani fedakarî re neamade. Rivok, riviyayî. Vana heme wisa em hewce nabînin bersiv bidin wan. Vana hinek wek kontra tev digerin û karê îşê wan işte reviyane çûne deverê weke Ewropa wek derê dî rûnin dijitiya têkoşîna azadiya gelê Kurd bikin. Keda tê dayîn, xûna tê rijandin, wisa derçav dikin. Qîmet û rûmetê wê dixwazin kêm bikin. Ama çiqasa ev kesên wisa tev jî bigerin xêrnexwaz, nikanin rojê palasekê pêşî bigirin. Rojê tarî bikin çünkü roj bandora xwe pir mezin e. Derketina rêber Apû li Kurdistanê bi xwe re renesansek pêşxistiye, ronahî çêkiriye, stratêjiya Kurd ava kiriye, aqlê Kurd pêşxistiye, di warî leşkerî, warî siyasî, warî civakî, warî dîrokî da Kuraniya mezin pengaveke dîrokî bi rê xistiye. Vayê kes nikane derçav bike. Siyasetek wisa millîgeriyê kevnar netevperest e teng xizmeta gelê Kurd nake. Gelê Kurd hindir xwe da teng dike. Teqez yani vaya ne di xizmetê gelê Kurd ye. Heta ji bona wê yani em dizanin ev işte êrişê dikin hinek aliyê dijmin da tên tevgerkirin. Trolê dijmin hene wisa dixin rojevê çünkü dijminên gelê Kurd herî zêde Mamosta Murat Karaîlan jî xuyayê zora wî tê li xweşa wî nayê ku ew û rêxistina wî û serokî wî were rexnekirin heqî wî ye. Xem nake bire yani aciz bi normal aciz bi. û normal derewa jî bike yani niha tiştekî ji Murat Karaîlan dema derewa bike ez ecêb nabînim. Dema rastiyê biaxive ez ecêb dibînim. Yani eger tiştekî rast ji devê Murat Karaîlan derkeve zî bêjim ya û gurek li kur miriye ev çi mesele ye xêr e çi qewmî ye ji ber ku em elimî ne
ام هین بونه ام پرورده بونه لسر دروی مراد کرایلن آنا تفگره خاپوچی به توایی کادروی خو پرورده دکل لسر درو لسر دجاتیا راستیه لسر دجمناتیا راستیه کسی راستگو خودی ایراده جهی واندناوا پکیکی دتنه کسایتین خودی شخصیه راستگو خودی منطق روشنبیر خودی ایراده جوان ره نلازمه اویا سروکاتیه فهم ناکه پارتیه فهم نکدی اواله کتی بونالمه کتی کریزه او وان بچوک بکن وان دا بکن وان تیخن سروشترمه راپورا جوان بخوزن بفی منطقی هانه هوال جمال عاجز جر رخنيان عاجز جو كسين كون رخنه بكن رفيانه چونه اوروبا چونه نزانم چه و نويركن يعني تشتكي نكرن فدكاري نكرن ازميناك كي بينم يعني اگر وجدان هبه شو تنهي وجدان بخت وجدان تنهي يعني كسايتي كي وكي سليم چروكيا کو حق واسه سال د زندانê di ma ve geriya di nava tevgeya PKK de çend sal xebitî dev ji wan berda. Ji destpêka Emrê xwe dema ku Selîm Çirûkeya di nava PKK de bû ev Murad Karayîlan ne di nav PKK de bû. Xanima wî Aysel Çirûkeya ku bi mazlûm dogan re hat girtin. Haq wasa zindan dît sola Aysel Çirûkeya sola wê ha ji welatparêzê herî mezin di nava PKK de çêtir e. Kesek nikar were behsa wê bike zilm û zordariya ku dît, işkenceya ku dît, rojiya birçîbûnê ku dît kesek nikar were behsa Aysel Çirûk. Aysel Çirûkeya re ji sola xwe li ser çavê Murad Karayîlan bixe gerek Murad Karayîlan serê xwe bitewîne bi rêz nêzîkî wê bibe. Bi rêz ha, bi rêz û ihtiram nêzîkî wê bibe. Saygilî gerek nêzîkî wê bibe. Ji ber kî bi axivî kesek nikare behsa keda wê di hindirê zindanê de û di dervayê zindanê de di nava vê rêxistnehanê de bike. Ji xwe ez yani erê me em neketine zindanan neketin nav şera bes keda minî di nava PKK de di roja tengayiyê de ji roja ku Abdselam Mustefa bi derewa got nexweşiya kezebê min re û hat reviya vê derê ez li Sûrî mam min PKK parast di medya erebî de min rêxist dema ku êrîş li ser PKK hebû êrîşên rejîma Tirkî êrîşên rejîma Sûrî min rêxistina PKK parast li Şamê min parast li Dirbêsiyê min parast û ez çûm heta Qendîlê ev mînak edim qey van fotoyên hanê ji bîra Murad Karayîlan neçûyî carekî din devê xwe li ser rexnegêrên PKK veneke behsa keda wanî welatparêziyê neke behsa keda wanî kurdewariyê û kurdperweriyê neke dema em dostê PKK bû me mala xwe û dilê xwe me jiyê xweş PKK re vekir em xwedî prensîp bûn em Kurd bûn em Kurdên mêrxas bûn dema ku em rexne li te û li PKKya te û xapoyê te û evdoyê te jî dikin ji bo Kurd û Kurdistanê em dikin ne ji bo mîtê ku xapoyê te û tu û xapoyê xwe hûn dixwazin em entegre bibin bi dewleta Tirk û bi rejîma Sûrî re dibe vê mesela hanê baş were nas kirin yenî û Kurd êdî nas dikin Kurd êdî fehm dikin ew terora berê nema ew tirsa berê PKK beşekî mezin ji belavbûna xwe û ji dîktatoriyeta xwe ji terora menewî û ji terora madî a fîzîkî li ser pişta wî ava kir. Niha kesên ku rexne li Apo dikin dixwazin projeya mîtê neçe serî dixwazin projeya teslîmbûnê neçe serî PKK li hemberî wan kampanya reşkirinê dest pê kiriye nikarin bersivê bidin Murad Karayîlan kare bersivê bide de ji debere were
دبر وره بمنطق منطقة سياسة مدارة، بمنطقة روشنبيرة، بمنطقة برپرسيارة وره برسفامه بده يك بيك. دعمي بنرن كي كرد كي ميت، كي كردستانية كي كردستاني كرد و كردستاني دو باريزه، كي رژیما باغچلی و اردوغان و رژیما جولانی دو پاریز. نا حوجه نابینن هر یکی چو با آخوه مو برسفایی بدن. برسف جمتا تنه برسفا عاقل و منطق تنه، برسفا تروري هي. یان ته تعلیماتا بده برپرسي خوي ليفر لأوروبا هرن چاره سريك هوشنگر ببینن، تصفیه بکن، تنه بکن، چکن وی راکن، یان اوه یان برسفا بعاقل و سیاست مدار و دموکراسی و اکولوژی و نظام چه و اف چرو وره بدروا تنه منطق تنه برسفا كي بمجي وبمنطق تنه نا بينن ام نفالالن تشر فالاي تشتكي شرجي نما تبقى انت قربوين مجوله تبروش خو حالي خو مجوله تشوهر انت قرب دولة ترك قبولناك دولة ترك تلدروا بهيله تو وجميل باي كيتو فشت كسن سركده ونفي مثلا هاني شي باش تزانن عيب شرمه قون مخازن برسفا رخنگي را بدن نيزيكي ديروكا وانبن جبركو ديروكا مه وديروكا سليم چروكايا وديروكا حمو كسن كو رخنه لپككي ديكن ناسكريه پاقجه و نخاپو نمراد كرا إيلان نجميل بايك دكاره لكيه كي بچوشي نيزيكي في ديروكا هاني ببن بيرو بروباغاندا و جوانا و موانا و آلدار خليل و چقماقي و تزبيه و وچرو فري و والاي نما فايدة لك تحت كوال سر ريت باران ليكر ششتو چو دهرم بدن دو لفرستيم داويا ذي مجاري حتى مجاري كي دندنا واخير وخشيده بمينن